by Sam Dakus Initiative, Immense Creation, and a PSA collection. Osi Wobati Awuso, shake your waist. Abaya butu, 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 butu. Yo, my onyankopo twedi ampo onhyira wo medase so onya adaje no agebre no watwen me aha eye Kumawo TV afidi kase no eso na metie yi Kumawo TV age ntre ha afa ba bia the whole world #1 yenya bia afidi yetumo a na afidi bia shut down said the onim the spiritual hospital no enanso ye to aso na ye ba be di agro ye ba kire wade ama wa won say yes medical show bo say 2020 agudie ni show we so ye ba kire sunsum de ye ba kire de haban etumi ye enti na menye ode hunu ni ode sua ni ye nyame nsa wono so nyame akoa ya wo gyem edi dwuma e so twedi amponyankopon animonyam enne mede ne beba show no so na ma hyene nso ebia na opese one yen ekasa me the test line na betu dwa ena enche me bia me phone line na tumu ntempa ti bomodin ase obetena ho na wahwe se the show ne siko onya me nshira ma me nye nkrato mra me ba me na obeto aso me das. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Yes, Emrana son. Was it Wobati Awuso? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejanenya bedu. Awuso jumedia. Ye free naka cray. Achinchiri akwa mia. Ayi ma omu wofe. Omu wakono. Omu wucha. No mutibidi omu sisi edi asa. Awuso mani ye fe. Emrana so say akwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be hyiemu ewo Kumasi. Ye be hwe who is who. Sabi wena. Onso betimi avotu. Na odi ama favorite contestant. Why anybody kunim? Why aye Kumawo TV? The April live. Mimi the way and mimi the bia. Ewo a WhatsApp ahojo at Tinga Junction. Kumasi baby a Kumawo TV wono. Anumre no sia pepepe na red carpet da chance. No so na audience ni na trance 8 p.m. na nwotwe pepepe. E di dwumade na ahyehye so. Eye free. Eno ti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Bobodi asa oba vote for Google Play Store. Download Kumawo multimedia. And I said but Awuso keke. Na follow instructions no. Na vote my favorite contestant. Way aya Wobati Awuso was it shake your waist sponsored by Wobati Agombia capsules and Asempa Eba Misha supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation and a PSA collection. Was it Wobati Awuso shake your waist. Abaya butu 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 butu. So onya me ho adaje na ebra no bia why you adwen so besua de enti eduru ebre wo ya omfa ni agro tie unua bi wan so waje ntintin man so ohwe bi ba se ne wura fi set time na so bomode ya ka che unua bi se ebre na so house dwumade ne yedi mejo atenase enti wo mra mehwe bi onya menya okese pa ene yesua de na maka che o se show we so eya desua enya atemdedie se obi betena so no waka asemi na ene wo de ne emfa ana no nti ase ne nko se de nka wo pe no a mepa che enidi na tem wo betimi akere wadwen na mo nya atemdedie wani gu so ohwe yen ebi ana wo abroche na wo hwe yen mepa che obehwe YouTube so Sam Dakus TV na tieni ye Sam Dakus no spelling ni ma memfa ma wo SAMDACKUS na the TV na so unya bo ha eya subscribe na ye very essential ehia pa o subscribe a said be ya bibia de beto obi ya won sabeka afa uwi a eya share wo share wi a ya like wi enso a ya ja comment enso ho ye wi a be kwa kokenkan
ba me pese me kyerɛ sɛ yenim difo atemdidie de atwam 2019 sɛ sɛ yɛnko yenim nko ayesua de me pa cho me da ase me to me nsafrɛ me guest no no ba betena ase opani me pa cho me mo akɔ aba pa cho sorry tena ase sorry tena ase ma bɔ me nsɛm ma wo nyame o nhyia pa me da ase opani ɛnna ne da wo be pie ma fidi kase yesu aha yɛ the spiritual hot seat empanimfo ago prama so ne egyina no aha de kotoko emfeti wa ha aso folk emfeti wa ha aha ye gro Barcelona ne Chelsea nom enti na wanya sɛ o jesi wa betena se die menim sɛ ne o ba be di agro ne wada ma be bodin no wa kyerɛ odwumadi a wodi yo bechia ahwefo nyina eba kuma wo TV so from Reverend Dr. Solomon Obuobisa from Reverend Doctor and I want so from say from Reverend Dr. Obuobisa afɛ na ogas bedini Reverend Dr. Obuobisa Reverend Dr. Obuobisa yeah me na me da sa for the Kingdom Faith Chapel KFC oh kan not KFC na kwa kodidi and no physical food but say spiritual food yes KFC spiritual food it is already in the Kingdom Faith Chapel and it yam KFC yes spiritual food na oba yam ma na wodi wow pajo e wo henfa and wo bebu atuma bebu okay green leaf hotel I want to say okay nyame adom ochina nyame adom metina se wow yeah papa wadoma wa na ote ya na se we me ankasa me na me founder oh great that's all your penny pa sa pepepe agoprama no ugina so dada enya afi ne do ba so nyankopon sha amen me pa chaw enne ma shada ahwehwem na ma to men safro fi say ya mamre ene amane no yira enka ne sebe obi yafo ya ne ya yetimi titi ya champon ne de ato bo so ne ya yam ye wia ne asone ne ya chimogu bentuom ne de asa nipa no obegya ne nan onso no waye okay better na sa ne ma nyina ye hunu biu enne bentu agudwa so so ye nto ebuo yi obi hunu de ye de bo no ye enti meto men safrɛ na na asɛm tire da pono ana sɛ asɛm da protie mato ne din sɛ the power of herbs habama emutumi that's right na sɛ na so hu haban ɛfa yo pa ye me da wase ene so mam sa kwanje ne maba spiritual hot so na me tire ayifu bio ahwefo sɛ ekomo ye be di wontie nie na wonni achi na wonfa mobra na ebepoa wo medase ebi sɛ Jeremia mere ebisi ukan Jeremia 6:16 na ebisi na manfo wa twetwere Christopher Bompaya emfa niema ekobasa ne ade woti ase enti afe Nyankopɔn nipa na ofre Jeremia no koka asema wosi yentie woti ase enti ukan Jeremia chapter 44 verse 24 afe de wosi yentie yebetie the queens of heaven ono yebesom ne fi sɛ tama na yemma no aburo ne ade no ohyira yen ne fi sɛ wodi Nyankopɔn we ba no ye niema nyina basa ye ton ade a wonto ye Bompaya ye nyamuaye ye kwaware a enyeye akwantu bibia basa the Jeremia kwa so ko kan Nyankopɔn asema no wo so bo wotu wontie the Bible say na Jeremia ko Nyankopɔn nkyɛn ena Nyankopɔn o ka che Nyankopɔn say hey papa wo mfrɛ me ana wo mabɔ so bo wo ya hwe yeye wo ngaware sɛm ne ndwuma sɛ bibia basa nti sɛsie pa de ne ko so Nyankopɔn say ko ka kyerɛ say wo nyina tetetepɔ no so wo bisa kwan pa no wo mfa so na wo benya home ama won kra Jeremia 6:16 wo fia betima yɛ dɛ akan ahuna me ka no ɔse monko na monko bisa ba bia kwampa kwane wo tetetepɔ no na monko gyina subi na mo bisa kwan pa no won kyerɛ mo na mbenya home ama kra enti na wutia spiritual hospital ni eba bɛka wo hai wutia na wudi so a wobenya home ama wo kra simple papa mabɔ me sema ma wo yɛ sɔfo yes wobenya home ama wo kra nti wo pɛ 2020 wonya home ma wo kra hwehwɛ tetetepɔ no atempon on say ye ka cross road a ba bia wapem abrabom na hu ba bia ofa wo ti ase na afa wo take decision say aha na mefa na wo hu kwan a ofa so ina Yakobon ka che Jeremia say kono wo misa kwan pa na kire wo na mira se ma be kire kwan pa no say adanti na tem bia no Bible mu no ye ka kwan pa wo de wani kire apie amantem that's the east inside yes a spiritual something na our Bible ma say Christopher ya dey yeti ase nti wogina cross road na ese wo hwe won sabenkum no e wona east wo yeah na dem pese be kire ahwefo ade bi
yen saben kum wem e ho na ye die wo ha na ye die die wo mo na ha na nkwantintin wo medase ye die ni nie enkwatintin ni enti nsawe no so de ye ka so dominated and as a control and a powerful any benkum but ha sabe ye di epepa ye mu no that is the powerful hand mo medase enti na so bia hu no pan readers o hwa won sema o hwa won sa live we na no we hu say wo nkwatintin na wo nkwatietia sa live we ne hwe we tietia e say nchemeko me pa cho we no once a bit dim be si ha a bit pim ha na just say what short life that's right and no crepa yes pan readers enti no the ambassador say yen kwa ha no so okay enra branch bi betu me range den che be ne break that topic we ho no how can Isaiah 6:4-6 Bible say nimdia me beninti no won ahira na won so wa ofra won sofo no Bible say wa pu nimdia nti me pese we dem sofo no correct that's a disqualification na yankopon ama wo bi afra won se sofo se woni nimdia be di sofo ti bi gina na me te se ma ne bisa ma me oton ahan se ne ba yare kokobo okọ ojana na de kokobo apie ti den na ode beye na woman na ka chen sa ha de onya bi okọ nge helps no the boy tu na me friend se bra na me say woni mi na friend nkranadua no o se ebisi mi fie ni bia ni o yare na ne ba ne yare no e we rose ni fie no na range no bisa we ho nim dia no yes kanya de obetu na me kire na de onko ya sanwa no fa nka na ba na gina ma piu kokobu na apie no me kire me say woni mi nkranadua o se ebisi mi fie na me say na mo hahwehwe ade sa ba na yare se fie nti won Bible kan o se nim dia nti ya nim dia no nti woni sofu wona sofu na woni nim dia nti mi sofu no crepa nti Nyankopon se wa po se me be ni sofu because ya wa aya e ma ye die ba efriska ya wa aya e ma dipa bodam ya wa aya e ma dipa edai e protection ya wa aya e ma dipa de court ngo di bim wa se me de na woni ska fa lawyer na lawyer na ya wa aya control yes because Nyankopon bo dipa na another year abodi odi tumihye mu ya han nti broni be ka tell say da han ye twa to be wu no sada na nipo twa to so ye be last man will die nti won Nyankopon boy ye no say odi not na boy ye nti nutrients na won team say na yenya hoden na say say ye mo frase ndi di no te hwe anya ye nti bi ni no te Nyankopon nim die mu no na odi sa tumi we nyina shas ase na odi haman na nti haman ne pekia udia na adia ma nti wo ba Ezekiel chapter 47 verse 12 na Bible ka tell say munie du aba no na mfa han ensam ho yare what you say because han udia nti nutrients na pick from a eno na afa ma wo yedai nti no waka ye nananom de ni tete atempon na mpese meka no ye nananom na edi han ni ade dis ye ho yare wo se no wonyi nche obedi 90 years kura no go so power still odi 99 obawo jinam. What you say? And when the Sarah was that age, in Abraham was that age, it's because of a herbs. Because Jacob if fear or year the Kaya garden of dinner, a hand one or a day, or the man and anybody, any pipe on hoarding. The Persian hoarding, young we compulsion and children got it at them for now. Yankopon catching the message, catch them for and Ghana. Yapon Paya Baba Fisi. Yawariku, and I must say, what would you loan? Where do must say, be I pass? Be a cemetery say. Jeremiah sama Nyankopon ka chende Reverend Obuobisa be ka kire me say mo hwehwe tete atempon na musa kwampa no kwampa no so de ubenya gise kingdom venture for KFC e ho enten bia ho ye to spiritual food to ba me ma ho adai ato papa nyame nsraw nyame anya okese pa me pa cha wani guso o the spiritual hot seat and now who na say me de me Philippa me nim so why that Reverend Solomon Obuobisa, Kingdom Faith Chapel, eho enu obutuo edi na dwuma. Papa, who number be ade beto dwa? 0244 67 49 27 0244 Mpacho otobo ase. Obi ntwa wakasa guma so ko ntem. Yenyine wa 0244 67 49 27 0244 67 49 27 Until the episode can say a Christopher Mission said that research wouldn't say helps Bible helps our Bible 4,426 helps some Bible the verses our Bible 4,426 you can Bible near the baby and wa yatra
Sir, and no near dear more. What you say? Because Nimdiano in the hall. Shasembia to Jacob, the same make connect of unity. A be an hour of a be I be boon some it was Shabreso. Come on. What you say? A be an hour mamma to Shabreso, Ukunu, Oba, and our yere, the same Casimiro. Yankopon say, Bible say, Yankopon share Jacob. Jacob and Yankopon Pompunim, Mon and the Queen of name. No catches a woman shirao, a young comse, or Bethro is their own for Jacob of you. What you say? And Yankopon shall then come. Except them automatically. Yeah. Yes, see, or one of a labor honor. The bush you knew. Or Baba or some 14 good years. I know correct. Let me say bad even years because then you man to say that Onama Braboma near my tia amount so many years, never put your mouth. No correct. And now, or some soon and what did they soon or soon in a sharing one become 26 bad years for Jacob. Jacob, who knew about it, and then Jacob can say, you would be a son. That's the power of self, sir, and implant a mechanic. O nuami ansa o si fa gu muade nsuo no na mo anoma wo modua o be wo nga wo ho yedin. That's right. Na hwade asiye tama Jacob bisa ne wo fa se ba bia wasom na du no e so no so man na katua e na ne wo fa bi se den na wo pe o se me mpehwe se nwan ne wo a na se dam wo mu a e na ye media e na wo ho yedin a nti Jacob hu sa no Bible say o friend babema no se nwan na wo wa ho den na dam wo no koyi won ko kwantenten what you say into o say but in sebreso they said I know bitu sebreso also ma unye da enkom sha won ahye o men dey the Laban say wo Jacob Yakopon akasa na mem bia na Yakopon difu bi Yakopon pe bia hye nkom say obetu kwan obeware obeyese wo business be so still what that so je ba bi o dey bia 31st wo hye nkom afi de ebeyese sunecha na ede still bia no bitu so Yakopon kire ni nua miensa pe sa nua do na me dey asem na wow shebre se safo seven bese sa shebre say dey sa Jacob shebre when semana no yes shebre se safo kakra kan ho a adansi di epf me pa cho say na semana na tie e spiritual soup e kan ho a ese sa shebre no o say e shebre se safo bia o say won amafo krafi asetin din abonsanfunku abonsanfu semana chese nsembe bre shebre se safo emergency because e kan ho within 7 days so that result wow yes then exercise Jacob papa to pa because enua miensa no na makwade babu na Yakopon atem say fire seven na mama no wiare na e ka on body na obi oto abrabo so na be sesa no wow what you say enti wo opa bibia no wo ba maso ya na wo fra ba bia obi bia na wontimi ma ye de bi be ma ka na dia bra ba bia wo bia wo so obi nso pe bi wo abrochire nso eno so sa ye de be ko ba bia wo bia wo pe bia na se wo be frɛ what you say na ye dia postu ade abra be se ka ho a se ho nkrata asem say ahunhum bi no woda was a spiritual marriage hunhum bi o no nya ho ade ma wusu ni bia no na woda no eno kwa na che say no for taste oh yes o tikaren free on woda free what as o ma chop o ma hwe what as ye eno nti na Yakopon afa so mama ye samara nti sei ti ma onsanka bi what my friend dim bia because the way ye ma no and I say odi gare akasa guso etikasa inuya etikasa say be pesei eno ana ase sa wo shebre enti wo shebre na nipa da sani ahihye no we etene no nti tables no be turn around Solomon ka sembi o se we hu ade bi wasa ahye so do dwene ho ante ase se enkoa tempo koso na de se na fam be ka on answer so we ya audition na fam a se na we be turn wo shebre amo be tra pon koso na wo hu sere wo be hu akamfo e se Yakopon na mam so to me no da bia be ka kire nkofo si ye wo wan a e wo power na e wo wan authority those who have power they demand resource, but those who have authority, they force the resource. For me, God has given authority. Wow. Papa, Tobuasi, asem na me de. Asem we de me te show you some wia. Those who have power, they demand resource. They demand resource. But those who have authority, they force resource to happen. And that is me. On say the econo. Dia wanya to me no, wo hwe. So better the ecoso. But ya de tumi ama no o hye tumi se anya adwuma simple me koje nkrato aba me ba beto aso Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone.
Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to Vampire! Mesrawa Vampire! Yawanima Bankasi, Yawanima Bankasi. Monsieur Pompey, Name Femuta, Amadia Bay, Name Femuta. Say boy Sudina, a drobian cadem, my goddess. So Penesi, Ama for my dinner, Monsieur Beto. Wadom Nasumeso, Adaya Nasumeso, DJ, Asidan County. Odofa Utime, Reverend Sabusidi. Odofo and Masufu Yesinia. Brother Samina Hemi. Midin Eddie Joseph Mensa. Make a senior copy. I only have a lady gift. I hear a queen Yakasia Abama and into four. Opposite Boba and Yum to a Jumaino. We are up and coming artists. Abadia Bioquine. And it has so music production. In the work of Faben. Dias, so person by a gospel artist. And you need a slow music production about. When your competition, when your Konya Kasia Bedawa, and it has so music production. Several forms. When you say a Jumaway are your friend, Senyamia Fella won't to me. Name of Sedia Beya, Ubinia Ubia, or the songs, and I saw the soul. Now, Obu Ubia, when you swadi. Forms to need free and Niska. And you know, Kurano, oh, yeah, Meso, Medamubia Mount. Bra, now obey your mamma, what it. Intimate Afro. She number a good screen national. Fresh high number. Nekachu Bishop between country be no friend. We are see women. Be a quoi. What do I do? Onyankopon hira wo wona yama won tume no Obuobisa de eba na de ono anya tume ne de o hyetumi ma tume ye adwuma. Reverend Dr. Solomon Obuobisa, KFC, Kingdom Faith Chapel, wo Kumasi Bebu, and na ono no wani da so wo hwe no the spiritual hospital. Me pa cho me da se ebia na yesi o pesa o do text message eba na yekenka ma wo o de be fa 0272 854387 0272 854387 eno so na de be fa me pa cho sa la yem frɛ eno ade kura me wo hwa eno ade kura me ento de fa so ye be kenkan e de ama ba bia obi a wo hwe e ho YouTube so a Samdakus TV o YouTube so me pa cho bomadia na subscribe o subscribe a e ya share na like o wi a na waja comment ho atem didi de me pa cho didi atem a ye be yi wa freso onyankopon nya okese na Kumawu TV ya de dwumadie bi eba empanimfo ede eniema agu akwam eye entrepreneurship training wono opese osua adwuma opre adwuma na so onya bi nye Kumawood ede esi na ne so se opese oboa ema won na omuni adwuma ye no obroni beka se unemployment mu amuni adwuma ye no Kumawood eba beboa wo amu aba besua adwuma anya nsa no dwuma no wan kasa wodo skills na kwa akoye adwuma anya takubi atoduane adi onyankopon enhira ye bra same ono ne adwuma yi epani wode ne magu akwam one ne mpanimfo de ne magu akwam enti bra sem no na beka ho asem yi e de akire wo onyankopon nya okese Reverend papa wadawoma
mibisa say ahaban tumi be pa na ti ahaban mu tumi be pa na ti ahaban mu ahaban why so supreme a wo so ne mu ba bi a enso tumi ati aham ye nyankopon tumi nyame na de wura ya de tumi ni bi no da hye aham na se nye nipa na de wura ti obi yusu ahaban a e bone ana anya bone na je sa nipa no wonim de what you say intina look here very sharp or doctor say haba you know nim emunsunsun okay what you say enti so bi yusu ahan a na je so wasua de nyankopon so ya che me de de gift be da ho a nyankopon di you say we what ye we can we bo obi ti da hwa ahan we I'm so wow hwe no nim efifi o fikire efifi o ye mfie efifi we ba ye ne ma de ye on friend se kan no fa nu we edi bone san papa se wa hu san ya we ni ti no ati se se kan no fa no se bo ha amen kan bo ha se wa hwe yura na ati se bo ha on se de sitie yes no what you say e sodo yes na nwura we ni dumedi no meka be mienu na me nsa bi be ma toa so na wa pese usua no on sa nwura we so be yare serious a wo de owuo refa no owuo gina no so on that na ba be church owuo bofo mbonsam wo bofo ene nyankopon de bonsam de no what time nu ya no pese o de wo kodo sa owuo e ma so ye yana say sa nwura we aka nipa ne body say wo de ewura no aka ne body say keke on wuda you do hospital ma duru kan so wo de mana no hoto no hoto adentra so pa sala nyankopon ye no edro we ka nipa no ho a yes owuo na gina no so a etie bia wo yes epamo wuo we yes what you say ina enti we no so we nso na so obi person spiritually powerful eno nso na say dai wo de yema o say yusu obi person onye sunsum tumi a nwira we na dai ye yusu ma no ye yusu ye dai e ma no me pa cho ye de sano ana o de dware okay what you say na o de be dware a obeposa e wo nso ma na say obetete aba de gusa wo de aba ne guma ma che wo pete me kanse ma che ne kare o de be gum what you say na wa there was some bi aba kan go so e wo de dware what you say enti sofo me pa cho wada uma wo ba dum nipa aha de ye kira de ye san so cha de wo de ahaban aba e ya cha de wo se wo betete bi wo de ye nto e ye mfitira de obete no de agu nsuo ensuo no pipe no onyu nsuo ana nsuo da fom nipa on fredi oh because that's a code that yes because what about to gwei enyama mfu nyina wo se yesu se me pese me kan sem bebre kire mo nanso nimdia no ya dai so honhom no ya dai isua mo o se me ne mo kan asase enyo obi ya na be o se me ne mo kan asase asese mo ntia na me kan so asema na mo tia yes intini we no so what the to public domain na obi ba ko find basa na wa ko se obi eno kure o tia se intina me pese me kan duma obedi e be se ne bla me kire duma we re dai etimi die to aso e o tia se inti we no e is so spiritual powerful say when obi pe honhom na ye de obi nso pe o prevent so obi inwu na de be do hospital say nyu de we ka ne ho a e de ne be du wow yes any ma be but time ni nti no na me mra nwira wo friend akokọ besa so akokọ mesa yes what you say eno de me kire ye nuanom na power no ni me ma na power pa okay ma me qualify no okay ye nuanom na power pa person wo share me say right no tie akokọ besa eyi na wodi yan akokọ nkwa ehu baby obete mako 5 pe na ha ban say mako 5 pe we ni 5 yes o se awrade wa bo a ade tumi shem pe kunu papa fa se wonu fun se o yo ba yes na bo president na ko town wo be du fie yi to ho ye na sa 7 days after 7 days ka bo na fa ko to T junction be shall 3 months wo be share me right yes sare nya me here na ha ban no yes mako say 5 pe ana ba ka se na ne ho pe no wa ka se gusu ma me kan sa na so e be man so e be ma wo be okon achi no just so pa de bi de bon ko achi o wa tira se be ya de ka ho wo be kwa betim de nsuo no won atwitwu ho wo de famura atwitwu 5 no tia fa atwitwu ho keke okay na kan asem na 7 days ni na ya ware nko a wo pe favor me pa cho to bu ase 7 days be man de afa na because member bebre ena e pe yire ekura sika nso onye oba papa nware na fe na wa qualify enti se ode ahabai ni nsuo ko ene ko achi a
wo so oba na mfa nhyɛ no fo 7 days na mfa nkoto enkwantanan so bema nso de ne kwachi bibia ne wo so enkwantanan ti junction from ekwaya ba ko twem na ba ko asi you know twem na ba ko asi ene ti no na de cross na na enkwantanan no aha okay ti junction ba ko nie na ba ko nso aba besi okay enti bema no de ni nsuo na kan kwachi na haba na akasa nkuta na 7 days ni dura obekwa kwa wo na kwachi na agu dabi ni what to 5 wakasa gu so waposa esa wode to baby the next day santi edu 7 days na awda koto na ebia no wode aye na kwachi na wode ato awo ewa nyahwe ti o sade ade ate wode beka o ta pensuo nka na dabi ti enu a no ase what to 5 ne ade chi abasa to 5 ade chi abasa to 5 sa 7 days mo medase because bia ba ko no ote no ano onfanye okay to onya de koto sa nkwa ti junction so na enu anan mo ho no beka na semo so aka gu so de no de koto de da okay what you say okay no so for me pa cho ma me push you to the wall o de ba ko koto ahomache anopa awia anwumre anasa anajo time ben na so de koto one fan koto 6 I saw the koto 9 3 hours anopa 6 what 9 anasa anwumre 3 hours intervals okay but 12 midnight pan na correct mo sa e hono ye penny for and 12 midnight but we bo na betu bakwa what do control say hwe wachi na ukọ mo me pato papa akira de o pe favor o pe yire o pe kunu Mr. Right enu anu no o se haba no ye fa na akọkọ mesa tumi ye wa haba mu ebi nie obi nie chenye me de me wo yire me ni bi anka na ya anka me kwakọ ye bi obi nye chi no onya bi mehwe sabara adwuma na asanya adwuma onya me nshira papa afa yemra bancha han ya ya powerful bancha yes bancha han ya no de yentia me afa me twem kofo adwira baso okay won hu say nyankopon ma nipa nim de ohun say bancha han ya ne nsanum no what if we now kabom na wo de hye ho a ya ne ne junso ne wo se wo yefe ho no eno na ahemfo no bebreye eyuso na eno so yebonsam na de hye you tumi a nyankopon ne hye ahem what you say na papa mentwa no ebi mu nso ensa no ahaba ne bi wa na ensa no eye 7 ne ye de kokko to di bib no andi ensa ne wo bia ne ye ana mba ba chiri what you say enti sa wotie me na wo court case wo di bim nya aza 419 ni but wo di bim but wo bia wo ni okama fo a pa chawo ebo 6 a wo be ko bancha enumere 6 but dua no ho na on na kasa dey 7 no na wo do nsa benkum ate enumere 6 na yes and what usa asem bi a kire me so say nti boa me na me nim kunim okay na wo de ahye wonsa nifa motuam na wo hwe wati na wo kofie ukodu afa nsa benkum na san yi fa hye wusumi ase okay wo da so ya adechi a wa biara wi abakọ court na do nsa nifa ayi ahye wo ha ukodu court wo nsa ayi benkum no benkum na adebeti wo bakọ court a wo du fia wo de benkum na be yi ahye sumi ase na wada so wa biara wi abakọ court wa hye watare wo do nsa nifa na be yi ahye benkum no ukodu court ho a wo de judge ne obeka bia na wa ma nsa so say my lord asem we die say asem etwa I'm telling you afenso wow afenso akakaduro ya ye dia wanya asem ya dimpa court ubari kakaduro no du court dem a wo hyen wa be futu wo say obedi asem na ma kakaduro ya yes so powerful sa na yakopon ye wo kai woni ma nti ni yakopon no de ye hwan ro wo say nim die na memenim wanka se bonsam na say o e nim die na say nipa what you say hwe ye wan han bia ba fuditu se wonim sa han no me ansa na okeka bom na wo de ka oni pedua bonsam na ba fu hwa osuro because wonim se wo sa nim die no what you say abefa to obi tuo wa firo bia ni ode ha to obi so ya eya han han me bom din se se akofo de bedi bon ntimi mo eye sum ne han sa han no wo kasa gusu se na ko ekoya duma na abefu yusu wow nti abefu no se wo sa nim die na wa ya soro ya wo hu o men what you can say nti han so powerful your flowers bia ye dua de we fie
na me biem ko fa dwene biem sa flower ni si wo fie a o mama wonya ware da aba be no sa han no wo de won say ti sa brebe na fan say dua ti sa brebe ho nso yi ho nso yi say ta first na ya kire ni wo ta dua wa musie won naso wo bo ho na nso fita bi ba your friend is saying oh sa han me shada in but minim say am pen fufure no okay what I said but the amechire obi a waku efie bi ebisi fie no no fie ne dampan niama nkoyi o fie ho sa haba ne nti yes enya ha eyedua e ne ho se abrebe family no aha na wo bo ho a yeko school ne ye kire we ndingu ho e green mi san so e wa no sa ebi fie sesi a wonim nya meka no okay what you say enti no so powerful nyangopo nim ye ne ye nim no ye wo aha ba ma kuma ko 13 edi nhiraba ne ye wo 13 edi kase ye dai eba what you say enti niam bi wo ho a na waduadua wo fie eni ade a wo de declaration ade wonim se wakwakoto hawa dai ade ama ho what you gonna say dia ha ye so ye dai so powerful akukọ mesanya no akukọ mesanya me pese ye wire be fie ho akukọ mesanya also is so powerful say sa okay sa problem so say yetimi to spiritual court because of be antimi mo bi ba yie keke no nko what you say na me yes wo so bi oba first prove yeah akukọ mesanya enu so emura bi a wo pese wo so bi e ba yie a bebu ne nsa de miensa akukọ mesanya no yes te say we oba connect to aso no bu ni say wa bu ni miensa nti so bi so bi oba efu ne ye pese prove spiritual court wa akukọ mesanya na ye be ye ye wo dia obeka aguso wo bo nipa din dodo gusu ya wo de tugema se nipa na ye be efu abu sa tutu se pau se nipa na ye be efu a e hye se okay akukọ mesa nti akukọ mesa na se obi tipo na wasa asusu na wo se nipa we di obi eso ya bone efo na wo pese owu no onya kwan ifa tane no mu eponya judgment ntema wo mo de hye nsa benku mu na okọ papa tweme akukọ mesa ehwo akwankyere na Reverend Solomon Obuobisa ode atodwa yi mekọ akwaje nkrato aba me ba me mana to aso ena me jara won fro saa o kira de medofo odo na sana odo te sa ahwede chichemu ya miensa ne nkon napo ene de ete wo hyase de sesei odru napo ana ne nkon de ma odo ye ya no nu se ba akofo kodo a na ba akwa komanimu a ya na ya bebre enu ntini ya hyehye dwumadi a ya to ne din odomu nkomo ye ne abedwafo besi nkonwa ni a kyerɛkyerɛ ne se odo na duru na pa se de obesane no amana ye mre ne se duru ne nkon so a se de obedane no amana ye de enu nti hyia me owura samoa na kai se odokode odowo se otwedi ampo won hyirawo ma menyi me text message kakra bi abay emfiri ho sofo obi se afra no Emmanuel okasa free sunwan o se he fa no obenya semana ne bi ato na ne bo nso sen semana no wo pe bi ato a wo ba maso ya obenya wo bebu a ana se wo fra wo ni kroma na me di kankan no wo sene esika ba be makare de abro ba bia wo bia the boys no wo kejeti a o mo supply okay 100 cities 100 cities yeah when so say your friend Blay eso ye boa o say sound na nya kra e na emu nso nte Mr. Blay me da se na say de kania na si bo bonani no ano aye den enso nya me beye e beye yie aha me pa cho se si ai utie me mejo wa na e ka sei ma memfa wo mfam kakra bi tiawa ebia na pesunsum akwankyere wo pesunsum ahoden wo ye sofo pesunsum de aye adwuma wo pe ni de ehuna de abo obi din e de aka nipa na sum mu asem ebia na asem bi ya kire so wo ye sofo anase wo ye spiritualist anase wo di sunsum dwumadie na ma wo sunsum na ekura na e wo fam wo pese wo upgrade no wo petumi ye so na de aye adwuma me pa chonfo ne nkyere ba bia bra mejo wan so ye sunsum aja ahohom nyina aja e na mete yi sunsum ba na wo hwe free asase we so me frɛ ne de na ma wo pe ni de aye adwuma me mo bi
awurade nyankopɔn adom ti ye woni bebre ye beti bi e de amawo ye wode ye haban de ene ye wode ye sunsum ankasa onyankopɔn be ye adom nyame ya adom a mejo otena se nyambo akira e de sunsum asem e wo kuma se sokoban petuda jesu mejo number yi owi afre no 0453 011 926 0453 011 926 and now 0272854387 woni mejo e numbers a odidi djuma enti nyame ya adom a mejo betena se nyambo akira bomode ane bra na awurade befa no so aboa onyankopɔn hya papa ya bre no ekɔ ba ma wo so yi eduro bi de yakura sisi ya monitor where incense yeah where incense abonsanfo incense a wo hia we obi abodam o hyeden no wo hia within 30 seconds we sort yetiam se moyi no e pama honhom nyina na sana adwumo te wo ti ase e so powerful e bia oton ade na nkoyi wo beka se agusu na wa hye wo fie e be ko ha de akoye de adwuma ma wo and na say wo spiritual marriage wachia we no spiritual marriage adru sa highway sorry sa highway be dey incense we no na say wo hye na wisu no fa ho wo huma ware away o mabio yes inti hwe ba bia bo modern say wo ba hwe masoe Kingdom Faith Chapel another friend no man 0244 6749 0244 67 49 27 yes ebia na wa we school pa adwuma watch application na de we no nyina no beboa na de ba kwem de say medin no Obuobisa no kofo ya Obua obi what you say enti no nyamba fam so adai aboa enti na me de we no maba no we no so ye herbal miracle water wow what you say a cleansing and attraction especially me yen because of in them asem so wo say nyamba nyina na yen wo hia na nyamba nyina enti wo wi say wo yisu na negative energy bia no yes and na nipa enkoso na etim fi ho say obibi yare a and answer obe spray agu ayi obe use miracle water agu ni fruma anu anen wo pese obi so obi ade na onfa mawo nipa na medical ni tiri tempa obi nso no oma wa wo de we be so ketra maso keke na say wa frɛ no o de mawo yes a miracle water a herba na me dey baby ewu enti wo pe bia na wa frɛ me saa ne ma me nsa wo ya nyamya fam so 2004 me see wo pese onya onhome ma okra say Jeremiah 6:16 kana di Reverend Obuobisa chi na ne miracle attest ma unsan ka bi within 7 days ubedi adanse ubedi adanse ubeka je nkofo enti wunua bi nti no hawa yare bia problem bia yesunsum de and fabre ma so for safa number to join me phone line 0244 67 49 27 0244 67 49 27 na me adomo kira me tenase e wo bebu emo 6 na ma tenase na me tio nkofo na me kansam kira nkofo we na mama miracle at na ko within 7 days now they are dance here dey what dey aba yankopon sha me patcho me bia me phone line no 0200 603 602 0200 603 602 me patcho me bia wo betun aba kura se doctor se da me ye ne da no ene mpane na buso ha wo frente ma me fa wo ye di nkomo onyankopon be ye okese me da ase me twan do di kamera aka me bra kakra bi na me di dwumade no kɔ awiye aha ebia wani guso wo hwɛ yɛn ebia na so yɛ de hunu ni ya wo pɛ so oba ye show yi so na so ba ka wa asɛm ma wiase hu wo na wiase to nka me patcho numbers abeti di aba show no so enie wo de frɛ major line no 0453 011 926 0553 011 926 and now 0272 854387 0272854387 open so ba dwumadie so a ho numbers na de ama no and now 0200 603 602 0200 603 602 when the numbers are e bia na person ba afidie so ufre mu bia ye bepeke wo na ye no e de nkomo hello yeah good evening sir Wacho Major Abdul Salam ni Otichimai. Tachimai me pacho din. Major Abdul Salam ni. Hey Abdul, na what to say? Oh nyame adumo. Ya de radio ase. Abdul yanko. Nyame ntime ho ye pa. Major nyame nchira mu na aduma pa mo ye. Amen. Ase mu machine sin ya na machine sin hu de amane eti mu pa. Me da ase.
Major na adibi ham pedo bi se papa so betumi abo amia. Okay. On say eda no me kan era to the very man ni ya mi style. Aha, wani no. Me bie man na ise han wi si pa. Okay. Ka ya me wese mo betumi abo am wo. Mate. Reverend be you ano. Me da se Abdul. Ose nani. Oba me on 31st on night o baby. Na ne site no. Ose ya na ha na dwen. Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening, sir. Yeah, bajo jumajero mudi na mpesa me baso kaka. Opene wo so, wo dey na baby akase free. Your friend me kwaku me kase free atos. Bra kwaku en kasa. Na no kase haba bi wo fie se wo ye ya. Wo su fie wa yankoso se Obuobisa. Ana mpesa me mu haba ko dey friend na wo be wa na. Yeah, no. Aloe vera. No, it is aloe vera. Enye aloe vera. So one no. Aloe vera. Utro di egu so ye yie. Ubon se ewo a na di na ka ho. Omo ta dua wa musie wona so pa. Ya ta dua na wasie ye. Hello. Good evening, sir. Ya bo abin ya timoda. Aja bo aje, achim da. Papa yanko. Me pato, me benze me bise, reverend say. Haban no yakopon twedi ampo boy na o kan watem no ye wa haban a mesika na fe yare nko na esa the question no o se e wa haban etimi mesika ana yare nko na am se ye fiate me go boss me se ye wa han mesika ye wa ama eye bone na ye papa e din shiraba e din no me ye dai eba what you say it is any pan o here on personal life me da say enti opene amoaben aha enti se open aban mu nchemu a no afre reverend na line no hello opene kase odine ba bia kase free good evening odino ne ba bia kase free hello opene kase odine ba bia kase free your friend is Francis. Me pacho en casa. Yo. The machine is my farm modi. That's it. Na me pacho. Your friend is no problem on the metro. Then so between abwamia. Me pacho so problem dia. Akoko nto bedwum. Bomodi ana pick the number no. Upon anu a friend. Okay. Ebebo why? Me da see. Hello. Me pacha wa abaso bomodi ana kasa why? Hello. Nyame ya adumo a ochina mejo ebetra se. Hello. In fact, Reverend Alexander, the pastor will see with you, bro. Mr. Alexander Begro, medase. Now, they were how near to see me, pastor more seriously. And it's even so. You need to be a home, Chemicacra. Now, you come here, me say, me found you, ya for. And no, I chino. Me baha pe baba wo no ayefu mu a aka 17 by Friday no di 3 years no was streaming ta fe be mi tete etimi ti o so fo mu a se ne kwanya fa so akwala ni wi ne wonya wo ye sa de no be panish won ya mama me hia ne mo me pa cha me da se papa who asembika no metima chere no ko friend me chere na de obey o de dokunu nsu ni nyanya keke o de ye be fa me da se hello Basho, good evening. Good evening, sir. What did you baby akase free? Basho, me di say when I pick it good. Okay. Basho, no problem kan me ka kasho. Open kase me tie o. Na ka me pese me say incense me ka me price me say. What's incense and price? Product the back be 100 cedis. The product be 100 cedis. I say back be 100 cedis. Akoko on to bedroom so afọ so am wa to bedroom. Hello. Hello. Open me pacho putu kakra on.
na ka te obi ofre bia say on fanto na memfa obi abi wona meka akire why ka te o mama me obi a o bia na mane tv me ne last call ati mo bia tv me ko mu nyina me da se meka akire ya gasa me tase ahabanu a wose eya yede den ye yusu no 5 days ya ye ti e kwenti no ahaban man tin ye pese wori piti sa ahabani din mame ose ahabanu akokọ besa ye fra no akokọ besa ana akokọ mesa emu bia be frɛ ni bia why me patcho me ntime for friend ni bia bio reverend me patcho for o number to dwa me number is 0244 Shannon Suma me say reverend the number no 0244 67 49 27 0244 67 49 27 Wait, Reverend Solomon Obuobisa. And now betimi afan Reverend Solomon Obuobi. Je Obuo nipa. Ono ano no oye sofo osa herbalist. Nyame adom o na so ye a wo ye nnuro ede koguo. Nya sofo hunu bia keke. Sofo die no danchen a osa herbalist. Enti se wo hia haba mu nkyeremu a fa ne number na ode to dwa no na frɛ no. Wadoma ono obekasa. Nyankopon hirawo mede dwumade no nyina ba na wieye na sɛde mede kakae no wohia mɛdwo mo a ɔkyerɛ mɛdwo bɛyɛ adwuma ɛyɛ wada ne kwasiada na mɛdwo ɛde yɛ adwuma gye namba no bio 0553 011 926 0553 011 926 wo frɛ no a mɛdwo no obɛkasa onyankopon nyɛ ɔkɛseɛ mekiw nyina mekyia mo nyina na meda mo nyina so ase me ankasa me bra asame adwuma yi wura mechia pa ono yire eno ma awurade nto nhyira bosu engum so mechia me anso me yire awurade emu amu nyina bye bye medofo odo na sana odo te sa ahwedie chichemu ya miensa ne nkon napo ene die ete wo hyase dedede sesei odru napo ana ne nkon de ma odo ye ya no se ba akofo kodo a na ba akwa komanimu a ya na ya bebre enu ntini ya hyehye dwumadi a ya to ne din odomu nkomo ye ne abedwafo besi nkonwa ni a kyerɛkyerɛ ne se odo na duru na pa se de obesane sane no amana ye mre ne se duru ne nkon so a se de obedane no amana ye de enu nti hyia me owura samoa na kai se odo kode odo wo